Puluni constituency APHLC arotum MP kili kaputhak akeng pen ni thom andam si kapachatang pot Hempu Jisu ki thipen ki thurarni Eastern Sunday dai hurila khaisi Baptist Church along ni sen pen kapachun pot Dogmoka Thongnok Bay College along second semester phan political theory concept wa kitab kangpu Aprang si birta kilang rado anaphan kardom pajelo kardom non birta thanje bang sami ujang terang pi non arju iktha birtang tompe Non Lok Sabha kili kalong APHLC candidate je ai katharaphan rong rubarada tum anta chini et nang ji pupen APHLC Puluni constituency mai phu Dhuniram timu pen Japon linsi kedamtang thereni phain koiraner kebarni pen akeng pen kedam pache jengsi Puluni MSC constituency angkang kapache thang asai deng ponlo Lapen kedam tang theri ni phai thom ke bar nian ki aking pen kedam si kapat thang asai ki claim ni thom an ki chokar ni ke center rong jehon arong pathwa klamalong si mai ini pon to namaste to namaste to namaste preg long leti preg long leti preg long leti Kedam tangar ni Sonjoy Rong Par Finance Secretary Chikrong si BJP asong along kachipa okdun laki APHLC amunit kali. Lasi bang somonit ke APHLC asong along ali ke encho. Lasi ahok pet Puluni constituency APHLC Finance Secretary ke Pumen bi. Lasi APHLC aphan nongnu nangki jo aphan si lapuson asai ke claim. Lasi non ke wangji MP ke liga hot ke Karbi Long West Karbi Long lapen di Mahasau lake thom district arada tumta manghu hera APHLC candidate je ai katharaphan vote pahai nang pusi APHLC Puluni constituency aromai phu Dhuniram timung pen ningjipo Dokmuka pen waisong terang Karbi Longri Abirta Itum Puluni constituency tariging koira narkep pen chenglo pinian ke pajutlo ni thoma farman bangsi tabang sokeng pen kedam program abang ke deng ponlo lam the bang kila heno keng pen kedam APSPS la pen arong kapuri lam the bang kila heno ilitum non apor labang so APSLC keng long so farman chi ke song apochi ilitum Karbi la pen ing long so do ana bang ke ilitum non em ke bangji taringin koira throk farman labang so MP election padopo Lasi labang so election ke bangke ilitum inglong so Karbi do ana bangke ningisi keng kam si ci jor nang ji pusi nitum si ameses arong si temi pupom lo lam the bangke nilitum Puluni constituency de din rimbang bangke lapu pumen be helo non nilitum labang so press along si tami dolo pumen be helo finance secretary lo lapen ke kedam tang alang lia bangke independent matang te thong tron along bangsi halabang so arni si tami misia por si tami lang ki kamplem lapen ke ilitum alang li kedam olama bangke ilitum la penang ana bangke pachi hokang son lo de ilitum la along sitame APSLC pemane inut bani aphan la puson pa join po anong nonang ke jojia bangke APSLC pen sita pini le thot sitame theklong lo ladak tarabasa rong chona rong ke bang phone abang pu aphan abang ke pa join lo komane a congress lapen komane independent aphansi pa join lo nilitum head of photo ta theklong lo sitame ladak ke nitum APSLC amuni ke kali anong no sinang ke jo jola pusona sai jong si nang le khei longri labang so party ke claim ke dam jai kathar ke $6 rona teng pen labang so kitab pur ang pen labang so nang kache song na ilituma phanang ke than labang so party phanang li jong si nong no ke pa jo lo pulang te nang li me thang si labang so akeng ar kong ke kache theng lu nang li me thang si labang so akeng ar kong ke kache thulu asila sona sai bang ke claim klera ke me sen PSLC labang so political party non ke bang ji MP election along nang li sitame ansu sei PSLC asong ke pang tang je phan bang le kam nang tem duno lapu bidilang no komane atangka suri pho suri kepen bang ke nang li kai reng re nang li so reng re labang so apir the labang so long le litun cherai komone non BJP ke kupia kam si ke claim lo congress kupia kam si ke claim lo nang li mun thi tha prang nang li chini tha non ni tu me PSLC party ke long so farman si claim non komane bihari bongoli li tu me PSLC long nang claim dun doma
Haloson nak tak sinon ilitum BJP Kongres alongke ilitum inglong so Karbi tumbang ke claim dun dedet nang jip kunili pu bangke adhe ala tum ke claim ke dam ke kumara farman lo halabang so ke che so kumane bongli bihari halabang so farman si pini ani claim bom la si pini Karbi anglong autonomous council ajak kong sitame ilitum council autonomy sitame pini avedet laben ilitum kaporihi BA pass MA pass doctor ke pass engineer ke pass tum cha pini labang so aboreng abar sai ka vedet alam the nang litum chema tha Kasi alang litum han nili puntung nang litum aron re pe labang so sai lang no ke claim bangke nang li chok chelo labang so sai ke claim ke Karbi ke bangke na nang li phan nang lang wer velu nang li ta ke me kam ke claim ya phan le che pakeng pon te la so putha tum kaddo ka we hawar ile tuma constituency dimasau pe lang dam puludang te ile tum non ke bangji MP election bangke lake khangun ide ji people ma pulang te non bangke Congress BJP le bangso national political party apana bangke latum out of dur chinilo rara tumta out of dur chinia posi pini bangke inglong so manang de Karbi khereng nangji pulang te jai kathar asar ki japon APSLC political party an chotlo lasi labang so party aphan non ki bang MP kilik labang so election ang nia bangke alang di phan pahai lote litum autonomous state pendang lok kaddo kowe litum la council along aron ateng pen kasemar ji an istame boreng abar cyclong ji an istame elitum long le phelang ke cherai kom amo istame elitum claim un po busi ra tum bangke pini aning ke chelarlo lapen labang so kachini ang theka bangke wang elo posi non ke bangji MP kilek labang so election bangke haipon wekpo APSLC bang ta candidate jai sar si haipon wekpo si te ki jutsi lasi labang so jangmi po achiklo tariging koira throkar ni bangke bang putin a district tin ke the kiding riso ijang sarpu aman ke do anaphan tame niliki puang tung bangala hello ilitum nona pora bangke manghunang nelo laso national a karakter bangke litum dunwer nang nelo charli dunwer nang nelo non ke PSLC ke inglong so farman si labang so kereng japhan ilitum longri ke cherai kom japhan autonomous state ke palong japhan si ke claim lo pochi nang litum ka do ke the kiding riso ijang aman ke do tum sitame labang so arni abang ke nang litum ning chelar non APSLC a candidate jia isar alang li IS retired ke thek serabang phu phan le non ke bang jia arni tarigin koira throk jang mi po arni achiklo bang ke ilitum pahaira ha parliament long autonomous state farman pachedan nang kusini lika do iphanda chunin ding tung message ping tung Thereni phai thom kebrai si bhom kuruar niki Christiana dhorom kirimatum pirthadang pialongta hempu jisu ki thiben ki thur arni mate Eastern Sunday katalondo na songsi daihuri la khaisi Baptist Church alongta talondo daihuri la khaisi pastor pensi mai che hempu ponlo la pen jisu ki thiben ki thura jai megalong lam thipi alang li phansi pi ponlo Tangka hin ke la suri nila karu khoke aludat ko tahar mo aku prem tu kan te Bangsolong River Range Davidson Inti Karbianglong Baptist Convention chun bang barim pensi Jisu ki thila pen ki thura lam than pon pen misen pen la bangsu Jisu ki thila pen ki thura jai mek misen pen pachun pon daihuri pen harthang singnar Karbi Longri Abirta Kedamtang Thereni phai thom kebarni Dokmoka Thongnok Bay College Assistant Professor Dr. Lutfar Rahman Chaudhary pen ke tokpon Political Theory Concept wa kitab second semester atoma phan kapanong pipon laso kitab kang puponalong aluhia man pen MLA Dorsing Ronghang IAS Abarim DC NEC members long ki phangcho la pen kaprek man pen ge do tum chetongdo Lapen non ke bang silangar nita kaprek ka kitab ingpu pon thu ji pusi Dokmoka Thongnok Bay College Assistant Professor Dr. Lutfar Rahman Chaudhary hin pen than pachini pon thu theory political theory debates concepts and debates paper second semester paper নাম হয় political theory তো হিখন কিতাব আমি মানে আজি Thongnok Bay College political science department Dr. Lutfar Rahman Chaudhary প্ৰচেষ্টাত আমি মানে হেতু পাবলিশ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে যিয়ে নহওক
এইটো টাৰ্গেটটো লোৱা হৈছে যে আমাৰ যে থংনপে কলেজৰ যিবিলাক ষ্টুডেণ্ট সেই ষ্টুডেণ্টবিলাকৰ মানে কি হৈছে টেক্সট বুকৰ মানে প্ৰব্লেম পোৱা নাযায় আৰু তাৰোপৰি কি হৈছে 2015ত আমাৰ চিলেবাছ চেঞ্জ 2018ত আনাদাৰ চিলেবাছ চেঞ্জ 2022ত আনাদাৰ চিলেবাছ চেঞ্জ ৰিপিটেডলি যিমানে চিলেবাছ চেঞ্জ হৈছে মানে বজাৰত আমাৰ যিবিলাক মানে টেক্সট বুক সেইবিলাকো মানে হৈ আছে ইনভেলিড হৈ আছে গতিকে ষ্টুডেণ্ট কমিউনিটিয়ে টেক্সট বুক নোহোৱাৰ কাৰণে মানে বহুতখিনি চাফাৰ হৈছে আৰু সেইটো কাৰণে থংনপে কলেজে এই ষ্টুডেণ্টৰ যিটো টেক্সট বুকৰ অভাৱ সেই অভাৱটো পূৰণ কৰিবৰ কাৰণে সেই তেনেকুৱা পদক্ষেপ এটা লৈছে আৰু আমি আজি সেই কামটো কৰিলোঁ আমি ছাকচেছ হ'লোঁ এইখিনিয়ে Pinya Abirta Lansi Kang Tonlo, Kardom.